mahang pakai kom. Rajan tu mengobati. Rupiah Akhir baru welcome di pulau. Ante mau itu pihak yang mati nanti welcome ko. Akhirnya kipar piglo. Nah itu sarajan pulau itu kangton menjadi akhir baru kali welcome pinang kali. Ini adema. Ini tu kang sesi non seroi be. Bangsu Karbi Anglong. West Karbi Anglong pakai timah seorang Tuhan. Masih don mali itu. Aduh kawe isi. Ini langsung melong itu amahang. Ini menjadi Ini kedamtan. Nali tu apa kecipat Ini Chelsea lang sito. Nang ito mana nang sini. Karbi Anglong na mana nang sini. Center Committee bitung Ini Chelsea lang tambong puno kami nili. Ingkam terus sila kami. Aduh kawe klempon pemelo. Kami haladan. Ajahat. Isi ini. Aja tonti. Hipik. Party janang bong. Amasi niliphan kadu kabe kedam tang hud akoy nang pilo ajak allegation nang itu media long kan ini cekhan mo lapen api nilimit hang matame jai sar long ta cekhan nam lo satame without sokos nukista nang pipe lason se kami expel mo jai sar matke sokos nukisan ke pise nang ko satame halada biji lapen alis agent ko halo magan sokos nukisan na pilong lekko laan amas na expel delo na expel delo na pilong pulang lo ta pilang ini kapatay ta media kami crowing tung delo amas ini tung kaduk kabe cingki cingwai lo apa yang tini ngela kela hello Karbi Anglong constituency do ana tum dame je isi nang liphan lapuson nang ka expel ke ning duk lo kapen itu ning oil lo chip dia un eset a party ke lason ke kupia kaya kami tempo maposi hala om para tunang pulo amasin itu kaddu be ching mai serpent si che don men si pinike HSDF labang so mahang ni tum ke tekon lo pen itu make mangal lo number 1 la ke Karbi Anglong angkampi akar IRGD article 248 labang so Prabjin implement nang ji. Ini labang sabse met akar ila hello. Number ini bang hello 6 idul kapang tak. 6 idul itu panang pidalo. Satame ini tu maphan Karbi Anglong long. Lason si long lengkara iki baron selam pemene. Laper long lengkara raikon chip ajak kong kami yang jok ini kece kebetum. Bahera angklan ke bang dak nang cerai bom lo tapi langsung nang cerai bom ben aja lo tu nang cetan bom itu mapa halo tu nang cesol lo herere de lo nanti lasi non jasame lasik situ lo bang itu implement serak nang ji nili ka tuning ri po bang ke tu bom mudi tumle asong mele council cari bom sampai itu six dulu bang ke implement serak nang bang itu gini ningal harus tap top lo nomor ke non Karbi Anglong itu jangan tu goreng apa sain kami pernah jo angtan hala tu apa goreng awar sai ka vedet atau phan oson besil atau phan epejok thekpo halaya kisung ben kusung situ ke pejok thekpo lahaya puthak sini tum jasmet HSDF penke nitum ma isu lah hello hala tum han pejok nang la hala tum han mesen awar goreng awar sai kineng angtan ke chong dada atau phan a bia Anglong cewan tu pen atau phan rengdok ni pen acor somar pen pedulong nang li border issue non itu cetek long lo pu Meghalaya, Nagaland, Hojai, lapen de Nawang district, Golaghat district, sariu ale pen nami itu border issue. Pahari homoi sadu. Isi ki third hip people sun anak claim theke dalo. Karbi Anglong Autonomous Council ke cari bom non. Ke cari bom atu. Just met border ku people sun anda labangsu border issue non anda do bom. People si charbo bom. People si itu permanent issue itu ko people si permanent solution people si itu claim theke da lasin militum HSDF pen ge jongsi militum jongsi council ke cari long lo putih lahai anan itu isi ki third hip pen ki third long pen labang so border ISU long anan militum kami claim pun dipasa ke mangko ho cutiki anak just agriculture na tu non agriculture department ke dotan kurur datang kadang lila dah. Hai ke bayi nang jia por hut, power tiller people,
ha tu mani ni tu mamen si klangi lada ke long bek dengan tum long li lapen ini tum ke zoom cultivation si ke claim rong tum la karbi tum ke rit si ke claim tum inglong rit hala inglong rit ke pana koros ta pipe ke nonga koros ta pipe karlu koros ta pipe kacoroja koros ta pipe nasi ni kiduk de dena la lasi agriculture bekala hidi long le ke do chor tum hala ke lang ning ngali ni hala alang litum officer satu mana me in charge la iya matumana chingi lo karbi tum side lo je karbi tum ke inglong ari choklen da pulut hala tumalong anak kelang nu itu ma duty du lahelu lasi itum chasemet lahaya pansi itum akimang ko hal hai ke paching thur je pansi Jatang te pini na tum SSDF asong na tum officially pini pen declare tang lo. Asal tum kiban jilang ni regional party lo pot kilik lo name ka chipati du impan tum chisik ta hai po. Apen aso ko chisik lo na tum kidam tang PHLC dunge registration ta avila sonsi pinangan la pena hok pedalam la sinan tum song ma ko son la bang so pota. Nili tum ke non registration je pan nili tum documents don nitum cepang room lap lo. Non prabjin pe nili tum Election Commission of India long Delhi itu pelepo lapen la kenon within la 1 week ang mon itu kapali pansi ka bor ilo lapen regional political party usatami registration ke nang beki APSLC penabangke ke damtang ho nili tum bor ipik lo nili methang mata central committee lo lapen core committee long senili dolo nili tum si APSLC ke kunasi po nei ma kosonna la bang ni tum si claim lo tami halada isya kasik sa bangela hello APSLC long bangke APSLC ke dam tang ho 1969 na ningkan ho hala so do chot pen hemprek long lok pen ati ke bangke la tum bangke la bangso party ke pawidelo setami meghalaya se pawe chot ajaha leaders tum ke dolang ni tum chetong namlo jai sa tum pen setami Delhi long bangke are kot do thukok lata hala election commission of India long bangke lasino la tum jong si registration ji pulote APSLC M kalite APSLC G kalau te APSLC S pusi isile si sengpo hala bangke nitum ke dobo musi nilipan na expert ke ko sila bang chingwai le arat panthan thelang hela bangke mohala tum si pangdak ko nang le inut kiran joi pen APSLC tum kona akan hok kona li dosi APSLC tum si pulo rajen timu inut ke dam joi pen ke party pantang kan hok ami puselang tumpu pen APSLC along pen rajen timu ngadam lo pute party ke hai lo pusi pulo hai setame mo pela da karja frekatum anna nile ari pachi ronglo BJP pen loma pu APSLC side ge amde ke damtang nili tum do et la penda ka do anara tum da APSLC do et am da APSLC rem lang pulote social media long si chot pula bange ke hai ge la pen la jitu ni ke electoral politics long mangke hoitu rem de ta hai usini lima kata alang litu